общественного центра Зинаиде Сабитовне Хуснояровой. СНСС, Карматме, Дутнар, Кунакнар, Навруз Байрен. С праздником! От всей души хочу вас поздравить с праздником, с приходом Нового года, весны. Огромную благодарность хотелось бы выразить коллективу Агапонцевского дома культуры за то, что они поддерживают традиции татарского народа. Ну и от себя небольшой подарок. Еще раз с праздником. Hürmetli avlular, sayıskanlar, başınlar, hem Suqsudan kelgan qonaqlar. Barchamizni da şuşu matur yaz bayrami bilan yangi yil boshlavi bo'yicha deb aytib bizningcha tabriklayman. Sağ selamet bo'lib, dunyolar imin bo'lib, Xudoy taolo o'ng'ayin ketirsin, jimi barning jimi baxtiylar. O'zimizda barsa da o'zimizning qo'lda. Ailelerge iminlik тоже, sağ selamet bo'lib, boylik, tatuvlik. O'zimcha uzr ettirib bo'laklar edim. Uzr bo'lak berishga haldan kelmay. Mana shu bergan благодарственный xatlarni zo'r etib olursiz deb o'ylayman. Bayram bilan barchamizni. Rahmat xatır. Hürmetli Sakine apa, millettaşlarımız aldığındağı ılık hizmetlerinizni iske alıp, Tatar halkının tilin, medeniyetin üstürüde, vırım-gadetleri saklap kalıda, başqargan zor işleriniz için Suqsuq rayonu Tatar Özəvi Kengişməsi sizge zor rahmetini bildire. Hem kileşekte de uğurlarga erişiriz dip işene. Bir sahneye şakıram Sakine apamı sakşu, Gülsire apa Ahmadiyeva, Zarife apa Ahmadiyeva, Resile apa Sufiyeva. Opa kızlar yedir. Rahmet sizge. Rahmet sizge. Uzun ihtimalı ya mı? Birlikte olsa da. Заслуженные наши артисты. Еще раз Диана Хазипова. Диана сегодня на конкурс уехала. Пожелаем ей удачи. Занфира Хамидова. Ну и, конечно, Жамиля Денисова. Фаина Махмудовна. Винарида Каримова. Ирина Махмудинова. Татар тілін ұнытмам, татарны, біз татарлы екенін ұнытмам. Уважаемый Александр Петрович, в честь военного национального праздника Навруз выражаю вам искреннюю благодарность за помощь в организации и проведении мероприятий, направленных на возрождение и сохранение татарских национальных традиций, обрядов на территории Суqсунского муниципального района. Спасибо вам за то, что активно участвуете в общественной жизни татарского центра Суqсунского района. Желаю вам успеха, вдохновения и неиссякаемой энергии. Уважаемая Кристина Сергеевна, ну я читать не буду, Кристина Сергеевна, тоже вам успеха, вдохновения и неиссякаемой энергии. Вы еще молодые. Спасибо за помощь.
Так, и вот хотелось бы спонсоров этого мероприятия поздравить. Замфира Ханиповна. Так. Да, к сожалению. Лилия Минихановна. Работает. Уважаемый Федотив. Рахмет. Всегда поддерживайте. Самое главное, без татари кәнен отмам. Аннара бразына высада бүләкләр бирәсем килә. Вот книгу издали за счет программы федеральной. Данир Закиров, Анна Кубасигас Блядер, доцент. Татары в семье единой народов России. Откуда татары появились у нас здесь, в районе, в крае, от истоков начиная. И я вот хочу преподнести эти книги, одну в библиотеку и одну в школу. Библиотека, школа. Они очень тяжелые, увесистые. Мы ей передадим. Да, я заменю. Шулай кіріп баршаңызда бәйрем біле айтасым келе. Біразына тоқталамыз өттік күні. Самый шул айтасым келе. Ана тілін ұнытмам. Ана тілі өзіміз қолымызда. Ана тілі ғайләдә. Мәктәп білі садик аны айталмай бере алмай. Ана тілі ғайләдә. И самый главный ұнытмам, біз татар екенні. Ғырурланырға керек біз татар деп өзіміз тілімізді ұнытмай. Ғадәтлерімізді ұнытмай. Алға таба нешеге айталар, татарның артқа тиген сөзі юқ дейлер. Алға, алға. Рахмет баршаңызда бәйрем біле. Развернулись и снова А также слово предоставляется имаму Хатыбу Шамилю, извините, вот не помню фамилия, но из Суксуна. Суксунская мечеть. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kaderli milletçilerim, avaldaklarım, konaklar, доброго здоровья вам, гости, приезжие, всем хорошего настроения, благополучия, семейного счастья, добра и любви. Her birlikte bilirsiniz, bu Alıbey'den anın tamirleri 50 kaşından başlar. Kadın başlar bizim halk, Türkiye halkı, Türkiye Alıbey'denlerine her vakitte oturup gelirler. Bu beylemlerinin tamirleri 50 kaşlarına beylengen, hem halkımızdan hükmü şehri, bu zamanda katlı alıp gelgen. Onun için halkımıza Allah rahmetimizi bildirsiniz. Münafıklığı tutup de bu beylemlerini, sabantıylarını, milli beylemlerimizini alıp barasız. Onun için de sizge aktivistlerine, münafıkında oturan avulaklarına, hemen bizge de Allah rahmetimizi bildirsiniz. Allah rahmetimizi. Cenab-ı Allah-u Teala bizge, hemen bizge isenlik, sağlık bilsin, tazalık bilsin, iminlik bilsin, dengeler tanış bulsun. Beylemlerimiz, tızmıklarımız, gün tuzluklarımız her vakitler taklapta behitte olsun. Hem şunu içesim ki, her milletin yaşayışına üç türlü sebep bular. Birincisi o ana dilimiz, ana tonuna etikettikine. İkincisi o milli kültürümüz, medeniyetimiz. Biz onu alıp beraberinde hem üçüncü indelikleri, ilgisi milletinin yaşayışına, o dinimiz. Allah-u Teala her millete din bilgen, her milletinin dinini alıp beraber. Hem şuna bile her kısmını kandarga gelir, her adamını bilir, özünün vakitini kızganmışa, kılayga rahmet eytizge diyor. Bu bizim buluşumuz kanın altında. Bizim bir vakitimiz da kılayına. Allah Teala bizden vakit. Anın kaçan biterini biz bilmeyiz. Şuna göre oldu bizden vakitini. Biz bir yaptığı kendime girdik. O anda ahirette varlar. Anne ben bu ısını istemedim. Mısır'ın isterken hiç istemedim deyip eşitlik bulmak.
анда барғаш, өзіміздің ана тілімізде жауап берген керек болады. Соңа тілімізді де ұнатмайық, тілімізді де ұнатпадық. Hem Allah'a Teala'ya rahmetlerimiz neydi? Hemmesinde üstlerimizni ana yaraklaştırıp üstleyip. Bugünkü günde meşite biz bu sıra üstlemeyiz. Bu indi bizim avul halkı için bir tatlı şarkıdır. Yakık bir üstüdür. Ne şunu üstletiversek, ya devam etsek, bazısı da özümüzden tırar içinde olur. Bazısı da özümüzden tırar. Bir kıyanda, Kırklıkından da, filmden de, Kunguz'dan da gidip meşit nasip vermezler. Bazı bizden tırar bazısı da. Bizge yılaşıp, bizge yaşayıp, beylerine rütkezip, cımkalar rütkezip, kılay katibatlarga nasip olsun. Bu bizim buluşumuz, biz anla üstlerge biliriz. Şuna güzel, şuna değil, eyleriz, hem bizde biz kızışıyıp. Beylerlerimiz kutlu bulsun, beylerler sizge kalklık getirsin. Hem biz bu beylerlerden sonunda yanadık, bizim kümüllerimizge, Kudayın bizgenlerden, bizim kümüllerimizge alıp, neklay tutup alğa tabi, hemmesinde Kuday kuşkan şeylerge nasip olsun. Kazalık, sağlık, hem bekitler, tatlılıklar olsun. Avlat eygelip, Tatar Müslüman kalimleri bile gidesin bile. Hem kitap Allah kılay, ray vam raya. Извините, буквально минутку вас за внимание. Так, Лиля, ты где? Лиля? Лиля, подойди, пожалуйста. Это наша психолог. Она всегда нам помогает. И вот эту вот комнату Алокей с помощью своих подруг она сделала своими руками.